Aktivnosti za najmlađe Paraćince u okviru sportskog leta u centru grada stručni saradnici Sportskog saveza opštine Paraćin realizuju petkom i nedeljom od 20 sati. Svakog petka u julu i avgustu plesni klub DC Team u saradnji sa Sportskim savezom organizuje zabavnu plesnu školicu od 20 sati. Zabavna plesna školica je namenjena najmlađim Paraćincima, znači od nekih 2,5-3 godine do onih malo starijih koji žele da se oprobaju. To su najosnovniji pokreti, najjednostavniji pokreti koje mogu svi lako da savladaju. Prethodnih godina smo imali prilike da se i roditelji uključe, bake, deke. I onako, baš je zabavno i svima prije, što je najbitnije. Igre bez granica se realizuju petkom i nedeljom. Predviđen je dan takođe i za školicu plesa petkom, tako da drugi sat od 9 do 10 igra bez granica je aktuelna. To čine 5-6 igrica prirodnih oblika kretanja, što provlačenja, dodavanja, malo hitrine, brzine i tako dalje. Ekipice dve sa po 4 člana, tako da na kraju deca dobijaju medalje, naravno svi. U petak je takođe promovisana i košarka kao deo sportskog leta, a kako izgleda jedan trening prisutnima su pokazale članice Omladinskog košarkaškog kluba Paraćin. U našem gradu je večeras bila prezentacija Omladinskog košarkaškog kluba, u pitanju je ženski košarkaški klub. On već dugo godina postoji, ja mislim da se nisam ni rodila od kad je krenulo, ali hvala Bogu da je tako, bez prekida. Čak sam bila igrač u jednom momentu ovog kluba, tako da smo nakon smrti našeg trenera, život je jednog ovako veličine što se tiče ženske košarke, posle naravno našeg Bože, nastavili da radimo i da nastavimo sa tradicijom. Naš klub čine sve selekcije, prošle godine smo učestvovali znači u seniorskoj, juniorskoj, kadetskoj, pionirskoj selekciji, devojčice uzrasta kadetkinja, one su prošle godine igrale prvu saveznu ligu, što je jedan veliki uspeh za grad. Mislim za Paraćin koliko ima stanovnika. Takođe je u sistemu i najmlađa selekcija pionirki, tim treninzima rukovodi Stefan Obradović. Trenutno je pauza zbog letnjih raspusta, ali će se od septembra opet angažovati u prostorijama škole Stevan Jakovljević. Osim aktivnosti za najmlađe i košarke, u okviru sportskog leta deci su na raspolaganju i mali fudbal, odbojka, korfbol, stoni tenis i šah.